Mama Khupe ungasitshela uhambe njani? Sithe sifika ngale Emfeni sase sithi ungcono siqale siyevusa ugogo uMaMthwangirai simtshela ukuthi hayi sesifikile. Sithe siyangikhona ngale kwase wathusha ama youth angu10 base baqala ukusihlasela baqasa ukusitshaya kwase wabuya labanye abanengi baqalisa ukusitshaya bathi wena lidizident kumele ukuthi ubuyele ngikhona ngale emathebeleleni sifuna ukulibulala vele linabantu. Lokho kubangelwa ukuthi kulabantu abafuna ukuthatha amandla ngodlakela. Kule thina sile constitution echoyo ukuthi khona uma upresident engekho ngubani okufanele ukuthi act. Saba le congress eyayenzwa ngo2014 icongress lana yaphuma le constitution isithi ukuthi khona kuzaba lo president kuzaba lo deputy president. Uma upresident engekho udeputy president uya act. Bathe sebenze njalo basebe acta ke thina basebe electa thina abantu ba electa uDr kaTsvangirai njengo president ba electa uDr Thokozani Khupe njengo deputy president. So kuklika ukuthi baba uTsvangirai nxa ingekho mina ngiya acta kodwa kulala abantu abaphointwa ngupresident asebefuna ukuthanda amandla ngodlakela asebefuna ukuthatha amandla ngeviolence kanti esibabhizi bacha abantu yibo bathumela abantu bebezongitshaya but befuna ukungibulala ngokuthi sithe sihamba khona phana omunye babo lo olendlu yakhe wasasithi hayi ungcono lingene endlini basiphushela endlini ya sithe sasendlini baqala ukusijika ngamatshe bajikela amatshe phakathi kuthe sokunjalo bathi sasilichisa phakathi bathatha ukhuni befuna ukuchisa indlu yona leya kodwa ngokuthi izulu belisina utshani belumazi kanti usachanga bese kuphanga ungena intuthu kuphela belekhe bezama ukuchisa bathi namhle lafela khona lapha sifuna ukukubulala wena Khupe because asafuna ukuthi ube lapha ngokuthi wena ngophambanisa umuntu wethu bebekhuluma besithi uchamisa. So mina khona lokho thina asivumelane lapho ngokuthi sile constitution echoyo ukuthi khona uma umkhokheli engasekho yikuni okwenzakala nje. Okunye okuzwisa ubuhlungu ukuthi upresident uthe efile mhla ka14 12 hours upresident efile babe beyenzo okuyibogus meeting ngokuthi ayi national council the national executive bekhambe siyathena kabamfakeni ukuthi abe ngu-acting president ekwazi ukuthi kule constitution ngabantu abanjani abangahloniphi umuntu ofileyo ngapho umuntu ubhubhile segijimela isihlalo sakho kodwa kule constitution ekhulumayo ukuthi okumele ukuthi engene ngubani. Sengibona ukuthi mina abantu bangidelela ngokuthi mina bathi ngivele emathebeleni ngokuthi bathi mina ngingumfazi ngifuna ukuthi ngisembatshele khathesi ukuthi leyo into yokuthi lithi umfazi lithi umuntu ovela emathebeleni kasozoba ngopresident weMDC sengiqedile mina khathesi ngifuna ukubatshengisela ukuthi lathi njengabo mama siyakwanisa ukuba ngamapresident lathi abantu bemathebeleni siyakwanisa ukuba ngamapresident. Mina ubaba uTsvangirai ngekho ngo2008 ngasala mina ngirani party ngingedwa bonke bebalekile bona labekhuluma ngabo ochamisa babaleke ngahlangana labe ebusuku ezindlini ebusuku bebalekile bonke abantu babuya bechayiwe labana abantu abafayo ime ngabangcwabayo ime ngahambisa bonke abantu ezibhedlela lapha kodwa bona babengekho khathesi sebefuna ukuthi bazothatha ipower ngamandla. Angisoze ngikuvume khona lokho kumele ukuthi bebekwazi ukuthi akusoze kwafa kwenzakala lokho abakwenzayo. Mina ngisenza ngifuna ukuthi ilizwe lonke libekwazi uchamisa kangimrecognize njengo acting president njalo upresident ngamtshela ezemaphointe lapha ukuthi uchamisa kangimrecognize njengo vice president ngokuthi asila iconstitution enika upresident amandla ukuthi appoint ama vice president. So yinto kufanele beyazi khathesi sengithumela amatsotsi ukuthi babuye bezongitshaya bangibulala akusoze kwenzakala khona lokho. Sizwile ukuthi kade befuna ukuchisa indlu ungasitshela ngakho na? Kade befuna ukuchisa indlu bathethe isikhuni balumathisa indlu liyana kodwa ngokuthi izulu besina ukuthi utshani bebumanzi utshani lobana abasalumathanga bese ungena intuthu kuphela beleke bethatha bezanga ukuthi befaka umlilo bemnengi ungena intuthu kuphela aluba kuthiwa bekungali izulu belingananga bese sizatshela phakathi ngokuthi kade bebanengi phandle. Njoba nabe kuchayile Mama Khupe ama problems lawa azaphela kanjani? Mina njengo acting president ngifuna ukuthi abantu bese bekwazi ukuthi mina yimi acting president. Khathesi njengo acting president ngizahlala phansi labanye sibona ukuthi siyalungisisa masinyane ukuthi kube le extraordinary congress njengoba umkhulu wethu sesichile ukwenza ukuthi sifake usubstantive president njengoba libona ielection isikhona kodwa ngizazama ukuthi ngikwenze ngesiphangiphangi ngokuthi iconstitution yakhuluma ukuthi nxa upresident engasekho uya acta for not more than 1 year. Ngiyakwanisa uku-acta okwelanga elilodwa ngoba kwamalanga amabili ngibiza i-extraordinary congress lokho yikho ngifuna ukukwenza. And enye into abanjayela yona yikuthi beze ukuthi mina ngakhuluma ukuthi ngifuna ukuthi kube le extraordinary congress abantu bahambe bezikhethela umuntu abamfunayo. Uchamisa wadliwa kucongress ngaye wase-appoint khathesi kafundi ukuthi khona abantu ba-electwa ngabantu awuzifakwe nesihlalweni ufakwa ngabantu abantu kaba-respect umuntu obhubhileyo hayi khona ukuthi umuntu ubhubhe njenganamhlanje sugijima kusasa susithi ufuna ukuthatha isikhundla sakhe usithatha ngamandla. Le yokuthiwa yiKhupe athi sevillian Khupe asikufuni khona lokho abantu kabafundi ukuthi iphawu inikwa ngabantu awuyithathi ngodlakela.